Allah ti Allah farenda Allah hinko sogoba hana arone lamulane timmayin shartinga konni wurdugumenda tanga ne wurdin karna an ganda wuretu anna kala kendi mantaron garamu kinya hay an sondomen na riga akalla kendi anyime taron anyime kanemu wa zkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dun al jahr min al qawl ibla timmayin shartin pe kendi gabe be konni arige yire Allah farenda an Allah hinko inyon kindi ana Allah hinko ka ti digamenga banga ngure honne o ken ngure yani Allah hinko tan sondomenga anna Allah hinko tan nenenga anyime taron anyime kanende awren ke kebe gani timma shartinga ki kelema be gawadi arige ke ayay parce que ku wakati no hilli angabari Allah wa kunni qur'ana di to wana Allah hingai kinno ko bane hede yiri ara jonko ikata Allah farenga bas aramare mi angri wakati baka konkondi soba hananga anganda kusa angolli hananga nanya Allah hin konninga mira kotan kahiti be go sahine ana joppete Allah hin konninga nellem pakatin ka keta ankira angollengi angurne qenqya kebirenga ken qahana ganda joppeti Allah hin konninga wal ma lagarti Allah hin konninga o kebirenga ken kan khairinye kon konni kallenta innenya kebira sere ganda sugulati Allah hin konninga nellenga urondi manna no konko serebe go sakati wo ken gana ganda gilli qari akama ngabeni de kebira andanya qenqeti Allah mpinga surebe go Allah di anangir niti Allah mpinga ayugoni kome gollungo sigine ku wakati nu hilya sobahana arone lamulane kebrenga gollu be go sigine orina to Allah hin konni odiga to Allah hin konni aba kengana ko nan kibare ni ko taso ken hangan kamalla garade Allah malikan turni arini ni kammo adiga ni to kammo sogobanga iworne ankenyi Allah zimunga nelenga iwura nan toy uron kallum worna ni nelen kallenga sogobanga iwura nan to sogobanga kallenga asuka mondeni orina to Allah hin konni o diga to Allah hin konni kinna hango komen kamade ka sabra komen Allah hin ko sogoba hana aroni lamulane ay woni ku wati nu hilli ina hila sallem koni akoni dinyani hajirin bugu kata kiyem laga bugu kiyen dumbu kata blaga kenu yo kebrenga angana kenya Allah hin konninga kindi wakati nta wala ma wakati be duronga ni tanta kana Allah hin ko kendi yani na ku wakati nu hilli kere te Allah hin konninga ay menga benni ibra kome anandu jija nandu koto wangana ji kebirenga mani sabuda aywa aganya wajibiya Allah kunti Allah farenna nya bo farda he bo mani sabuda karle mu ngaranya wajibinga na kin qaida nye gollisre anyi mi ganda takemutu agana kama wajibi golli siran kampanye ni na Allah hingo sobando nelle asre gahe Allah tatini faren nanya ago kemmo de anyi ma Allah hidu mutu tanganya naga anda takemutu kibrenga takenti mayne wajibi nyede do kenya nanya karle man kama wajibi bo kempiti karle man bani ho gan sunna golleya ho gan mustahab golleya islamin ganda wajibindi du kama na Allah hidun mutu idu Allah jomme na gane mana take mutu Allah jatin sabura an ken kama bu mustahab na undi sade abu sunna undi de anyan ken kama wajibi o ken qaida
bismillah إن الذين adi yemmu benu إن ربك igan kora allah ndini ya rasulullah لا kini koni يستكبرون malikanu ati malikanu bigan kora allah ma kunti du darono عن عبادته baka allah batiyenda akhirinde maga ويسبحون malikanu mo allah taala senundini وله iwo يسجدون sujudi allah taala dangani kebre o khana ni khallem me sere o ma du qorondi on sujudara بسم الله سورة الأنفال عند ربك يعني إندية مكان لا مكان ملكا نبي هيغاندر الله ما أنت قوم ملكا نبي نغو أو الله تغران دي أي ما الله بلاسين دي أي كمبي يعني عند عرش ربك ملكا نبي نغو الله العرش نقوم إيغان قرامغا kena ko mi diga pana ke dalle nyen ki baga zikirin du mayenga ni alla kum khorun gollenga wa kebrenga seru benu nga wono iga gollini ato taga honu benu nga wono iga gollini arjanna mundu he yimbe kanne he kebrenga fali takunu kadhalika bil aula kendo kon taga honu ya in qora allah ma kin malikanu inta allah batunu imbe kanneya inta batunu arjanna natai kebira allah hin konne nga yata yalli allah da ila komu be nugo allah ma igan qora ma inta wurnu imbe ti batiyenga inda arjanna munu ti batiyenga allah kanuye ado ken qaba kello allah da ken ni batiyenga kebira kungo himbe nyana kebira hana kemmenya بسم الله سورة الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك أنفال مدينة صورة ينجي كون قولينا قولينا الشريعة دبري أسو مدينة آية ما كانت آية دانتا نقوم آية نيرمي كم بالله أسوني مدينة آية ungolin maya na sharia ndabari no wara kille ken qabana nya kundwa ken qabana nya kundwa ken qabana nya kundwa kenni madina sura ngollenga badri kota himbe ga kite islam nda me so gadi lemununti akinno kwai o ko ambe si gajanginga kresunti akinno kwai o ko dan qaba o ko ni drapo ngure o ku gamayno bane aganya qaganta gunu aganya wurnu kibire anta kina ga bane no to ke hombi koni ha hombi ga seyenga benni de hombi ga seyenga benni mala ga nasre bunda aya asre e bien sura keri na hinya ga koni agan kabana nyam ko be بسم الله يسألونك يا رسول الله وانترني عن الأنفال بكا قنيما نمغا قل أو متني دغني الأنفال قنيما نمغا لله يو الله دغني والرسول على فاري انيمه لمن قله يبيغا بيساي قسون قله يبيغا تو درapumude الله دي فارينيا هوني إلي وانينا مغبيغا قبا ndagawari iwantirndini kei akidat allah di farenya hodi oni wona ngati kini allah di faren bo tanna ma kin goni to honta allah do ko mema ya subhanallah haqiqatan honta allah do ko mema mi majazan ho allah do ko mema de allah yimiti qaniman ni ikedi farenya hoy
ho Allah do ko me ma Allah yimina honu nyugo ko ati kenni gedi farenya hoy komi o hay sigra be yede ati qanima Allah di farenya khalleni mo be ganda lungi hilida iwa nyana kem mogodi Allah farenda tagani iro mena ga na nyorondi ni limine intadi ni khirse intadi akite be ga wono ara tagandi ken kite mogondi Allah farenya be si tagani ndenga ngati Allah wahayinga kibla Allah di farenda nya mo be galli Allah di farenda bismillah fattaqullah ya kanu Allah ide wa aslihu imbe gan qoto awa surondinni zata ado bayyinakum me naganga karaken surondita kara me futu ke tono o kulle muna kalleni o bu kirsa kalleni himbe yan qoto kenga de islahu zatil bayn kara me nagan surondi aga me naganga surobane ho honta torondini ibulisa sagon takitene akenga bonon bane ho honta surono ibulisa sagon so kitene الشحناء والنزاع بيسو غونفلندو مي قاني ما بيسو باغن غو فوتونو كبرنا كيمو حاجو سوبونو دي الزم الموده والمحبه فيما بينكم قرامي قانوي قراك لازم عادو مينا كبرنا ديماندو نيانا خير نيانا غدا اكونو كودا صحابه مي كيام من الاسلام سوما بسم الله وأطيعوا الله قال الله تعالى بدو ورسوله ادي فاري إن كنتم اغندني مؤمنين اغندي تمندي جانتي الله دي فارم باتو هيرا مؤمن اغون جونغاي antangina mu'mina ya bada maganta Allah di faren batuye ote ku kanun di digamu yugono asoti ni otna sa bati bati ta'atu oti batuye al-ittiba'u oti batuye al-ittikhadhu oti batuye al-ibada oti batuye o kanneni nga al-ibada kinyo Allah baane da amma ta'atu wal-ittikhadhu wal-wila'u والاتباع كيمو الله دي فارندا او الله دو مؤمنا نوندا هكذا اما كيف موسري ناكون موسروني ان كون نغون كين الله كومن سويا ان سو بوتي برونو ان كو ناسودا او قنيم مو ngin kinga ado ta'a murigan kibiya ado ibada intabana العبادة بتي بغير كنا كم الله باني هذا كم كان كارو أيام بتي ننتوكي دا بتي ننيار دا بتي كم الله دا وفارن دا وكم مسرون دا بسم الله إنما المؤمنون الله هذه أنما مؤمنة من دون إنما للحصر مؤمنا كون تيمي الذين هاي ما كنتم كون كون وسري بريدي كين كمان يعني مؤمنة تيمانتنا حصرا كون ما تيماندي هم مؤمنة هم تيمي ناوتو أن الذي فارم بتو ليه ما غني أن ينكين دي الذي فارم كيتين دي أن ندو كين كيتكيا أن ما ليه تاي مؤمنة تيمانتي شرط نبينو غواي هرنا كون كاندات إنما يعني للحصر أتاك من جنك الجوبكي أكمبكي الذين كن يمون إذا ذكر الله إن الله هنكو نسمي أغونغو لنغا وجلت إسون نمون نقصة كانوا وإذا تليت إن آيات الله عينون قرام مؤمنون كما كن نقصة غريجيني أو تمون دنيا ويتوكلون كبيرنا إيهينون بسندني أو أي كمان كما كني تاغمان جنga إن سمي الله بينغا يوكنا لغرا الله عينون عند كما كني جيري تمون دي دادي كبيرنا دغامين يغونو لمن كاغو جيري anta jidi kebiranga iwo meñi ni ki digamedi wo ke fu minu ko tawo jidi ni kundi dalel ga ki ay
زادتهم إيمانا قل لي يقول كتير لكن تكين يجد لمن كاويا بدا كين أكويني لمن كاوم وجدني تقول سرين جدينا أو نغسني تقول سرين نغسينا لكن مرني لمن كاوم وجدي اللي غنا أو نغسي اللي غنا كين إمام مالكي عقيدنا الشافعي كان عقيدنا كي وجمهور أهل السنة أرى السنة دون كونوا إجماع جبه كيني عقيدنا هون قد قتي أي لمن كاو جديم بيرو نغسين بيدا كن قلني لمن كاو نباني أنت جديني أنت نغسين وكنت كم فقرلا أدي من تهي تي آية نونا كويكي أدي من تنتا تي الله فارن دعا مونا كومكي بسم الله الذين أدكن يمني يقيمون الصلاة يوصلي يواسقني أدوا على ربهم يتوكلون إيه نبسن الله تعالى نعم يتوكلون كي أما يوم يتقون إن تكن الله تنين iyi hon sunyana alla jatin sabuda inta tugunu i gollen kamma inta tugunu i naburen kamma inta tugunu i tuwagun kamma inta tugunu i damben kamma alla ganda sirinda na riginda kempe yaganti i naburenga yaganti tuwagunga yaganti dambenga yaganti golle sirenga inta kan alla tanakai بسم الله الذين كن يمني يقيمون الصلاة يوصلن دبرني نا أسرت نسجندي حق بيجا كوصلن دا يوحصل لازمني يوقتندي نا سوتيماندي يقون دمانوندي نا سونيا يجو كسروندي بسم الله يوانا هغندني للي هونغا اوكو تونغا غري ورجاغا كينغا الله باتكلين دي انفاقنا نكون اتيغاسو أوريني في طاعة الله الله غناكم مكوني تيغا ناسابوني إقلن وكتني يعودو قهنا أغورنو الله كلين دي أنا مليار ميغا أمر الله كلين دي الله تاو أغنيانا دم أو أغنيانا أغنيانا كمان نمسي وأم باقون تسرون بسم الله ولأيك أدكم مغانكو تسرون كتيجي كوات غني تمون دانونا تمون غني تمون دينا كيني كواي لهم درجات درجة قبل موكو دعاني أرجانا بكمان ننديني أرو وارجع وإدعاني كم أرو وارجع دو كفاري كم غورين كن أرجانا نسمي الله نكانو قرآن ننجيدي نام بينون كن الله نصلي نكون موجا كموندام كني مؤمنة تيمان تاغو كنا تاغو منجن بسم الله كما an kaman dam bugundi Allah fare koy mo gombe أخرج an kaman ngaram bugundi من بيتك illi an kumbenga بالحق titunga وإن koy فريقا mo gobi Allah ngaram bugundi titunga yani an bakken sabu titunga de an kumbendi de kin sabu la kare bugu an kahir nu ngaja amma buguti nyonki lungu ya amma buguti waso ya amma buguti an gamundi ita honnan kanan komi banu nga bugu mo gobe makanko kem tambu yimin wa inna fariqan adi jama gabini من المؤمنين gille mu'mina nunga لكارهون baki ke qonni de baki ke may gallida يجادلونك alla fare iwan kem farangal le ma بالحق awa tungundi ken kanka anga tina himbe nya ken tungu بعدما bada ma hum balle تبين ken gabange
كأنما يساقون annat qomi bakken kon mo wuri ma ko anni futuna إلى الموت katta kallenyi وهم yiminu ya ga foson den jondi alli gante nan diga tanga nan kurusi ken kam go yara be bugundi de ni mana kin ya ganda be bugundi jihadin diga inda sere kalli de e ka diga nan sagi kamu sikki ado soro tambido sikko hakke be akaranda tambile sere ba ya jupana ay badri khibarin yakun Abu Sufyan aro sitte nyambu sham alla faran lo sahaba numbu ko sahaba ina na wure ke kita basa iri sahaba nu kata bakina wuri nyimu ni toro ni wurundi anga diga na himbe to irawti ewa kebrenga e ka hana kallum payri kebrenga oni ka kallum mutu na waro kallem batendi Qurayshiratu parce que na wuren gabe nya wadi tan nagata yugo mew ya wada bati aho gabe ni jagunden to anu ni ar setten ko sindanu ga su ko monde tan nagata yuwani bo Qurayshiratu parce que damdama ibn amr al-ghafari abu sufyan da kentuga na buri gabe kine ti diga koni makkan konda ti alla fare abugo madina a worndo wona burumbate damdama adiga kabar ki koni danganda khazini hayire masala gaba wire mosre awa su konni lakin bayido kinda yin Allah farin fahari wono atika akui kui bega ko ni kui yugo nyoya ari de bege makka asigi no kunu siki da kabar bulen go ko ara masala abbas da akhi yugo ni abbas gara masala ke ko ni imi nyangena tamma ko serra kiyan gara ki imi nyangena tamma ko serra ma ko serra awa kengo ngene beta en pakati makka suram ay lankara abu jahali ya abbas ta kallenya golle ngade hashim ranko yugunya ani munyimu wa kema ga so ya garun hananya tigeni man se na me anga ga yare ngara kuibe nyake amati ti kuyi kunduro bo kumbani soba tauna sehenga agara kuyi be ko mona bido sikandinga agamanya awa yu ko gorno bakade be abureni de abu jahal kuyi anya ina nyambala ho ngabido sika agamanya hasimrangi so baka makai agara kenya dabar abido sikandira makan konkrini tauna sehenga hasimran kondo ya sanga hoy yugo nati ni ande munyimu ya harun kanati nai yugo ken tagaide agara kuke ko mogobe abdum dan wori kem mogodi illa dan ni angor ni khabare buren ko ni angon yugo me anga jogini wal masinga ndai ara yugo men no gonen kutu a hore mo baka ango khiriyen kane wala halle ada khiriyen kane wara halle angan dur kembo kono ari dur kembo agara no kunu siki be ko na diga siki kunsi adiga sigi alkaba khureni nan diga abu sufyan rakinga nan diga sigi safa kama wa sabaha makan wa ilang karam konsre abu sufyan ringa ratna la ka garati muhammadu giraga na burumbate ni to min ngalen qurainga taga mo yatumi ago ire walla ni to ken qurai
anya kamo kuini to ngade ira to kemo wadi adiga men gabe iri mo on surondi badri makasu himbe garantara an wasire tukana na warambate sire nyema nyime ko himbe ga madiga so hilli ila sire tukana wari bateni sire bane su kamna ati adra bani na krisi bani qotini ken dareni mosi kun suro hilal sire nyema sudiga abu subhana da tukari nan dan na kamundi i progoto basawo gunnentu ayu gullike mo gontu ada haringa de kata makkan ko ngana tanya katon na burunkisi abu jahaliti ay keta ko nan tasro o bugu bati kebirenga ona meyine badriya ogana diga o kebirenga anna gamundi wona koncimini wona ñogo mum bora awa suganu no jamu sugu arabu no kibare muku iso kanoy ira hon sunya puran sage amadu balle kafirinu wu ñoro kam sikdo wonne siranya qabila ñu wono diga me de sabra kun kanan genti qaron sage kada ga qalan sange katin gani qarandenga kun sage halle qurasunu nyimme ko gabila keme lamuru nan di on sage anda himbe qara asanqi qara kingi halangonda tike kota tingi angal mba mintari leñu ko la ngawre wadi gara wari mo abu yahal madugi kina to wujini nga gambale ni kam wujini Allah farin ka ke wati aw wadi daqran aqra ala sahabun shawari aywa kamoni Allah kunida bane kini ngade Abu Bakar girini kallen ko Umaru sehe aywa Sa'ad ibn Abbada kun sehe Allah fare anda suro mobe anga diga no qusu ora dambati hari adin majinan ka bane tatto ko halle kem balle miqdadu sehe ibn Amr diga ko Allah garanya mare mobe o kapanga no qusu gandankan Musa serungara himbe menko diga andan kama o ko to koyre kunta gemme konni o ko ni diga andan kama o gayana kapagay Allah fa sallama kiga ko kilunga taroni mo siri mawa munyu ati jama harsa ngola hini beso akhir langa de anaro koy harsa madinan ko parce que genda ni makkan ko se he muhajirunu madinan ko se ngadi harsa wala hen hakar la ngade kim padi Sa'd ibn Mu'az ati Allah fare kembiringa kunan taro ko ide Allah fare ati yahonna ra gaide parce que man sauda an ken makan ginye andum kunyalli ra bismillah nan tangorni futura gajangi ka hokanne nyime mianga hay akabadi himbe gedo Allah fare naga likato ku hontan kitana ide ganta ka hokanne ni na walangala o bakana ndi ay kenta di nan to ire ko ni indaran kanne maga mosu kan dakara kinyana ka hokanne ni na qur'an ngabari ombu kuna ndiga ay kenta diga mbani kerna qur'an kinya sawana wa mun da in seheti kinga na qur'an mo gosa ati yahonna ragaya ati Allah fare ko to ngondi tanga o saganga o shere nan danno himbe gari ayani to ngwa Allah fare diga aywa ho angara kellamu o kunta konni ona konnun gemalle mawu danke mbate gajangen pakati o ko sabarintenni gemalle mawu pakati o to ngontenni comme angen tatu
ayu wonun di bonda me kita angorni ho wari okulla halandi himbe ga wanya kan qur'an din diga mel la garwati mani fasir bina ala barakatullah alla fare diga toy alla barken kamma agara ke ko bane alla fare nda sen kutu parce que diga mem haya ko ni sa ma ho ko ke khari fasir bina ala barakatullah ara sen kutu o da alla fare antan no diga ka ko munda an ka ho sire munda to sire munda ati kebrenga siru ala barakatullah kibra qatri alla barken kam kanyagali alla kuni dinge kibare nanti jamanu ku hilli dubane ko ni bane munyana mo be galloda o sabo sete wal mahawani bane ko munyana o sabo alla kun da kinkinda aw ko nyaay gawo ikara dingiranga igo kala no ko be su kala ko nyaay gawo bismillah wa sana ambu sette ngajangen kannem ga tan nagati igo jamanga be he gajanyo kentidi ado simbinu gari mogon surondi i jaman gabeni olli gajangen kanne maga no na buren kisindi aga bugu mogon tabana o saban na hikote yande kiya sabuni ila sahabanu ndubule pim pam honsudi jamandi mogo surondi hondi ma sabanu kanyi kunu yawo kamu sikido sorota mido sikonda bugu abu suara kalu kanne maga ingabi ya mogosil abu suana surumi hanada serebane ku qari mo nga sonde ku kana kane ma yakana ngabi ya titana gato yayi ni ke mo yadi na kenyilla na nya keme gemalle magoy andane woni kinya sabun sahabanu yoro tigande qaba kere ma badru dun kono yoro tigande sun qaba bismillah ya rasulullah yang kenna brinzima Allah gawan kunyina na jamanu ku hilli yugo dubane al-ir wal manafir sete wal mahawan nandi yugo dubane ko ni kimu yana kada watawadduna an kunyi me ko kebe kanunu himbe gani sasen tanginga kimu yana kada kinyalla kada sasen tangin ni mani abu sufyana jama tanna ta yugo bane yani buren gabe ngadi yukin gabe ngadi Allah koni gati bane o kinna gai an kunyi me ya munda kinyan kina gai sasen ta ga butuno aga jubangu haka bismillah Allah wa lamurun ina tungunya sabatini annaki amunni ti digandangi donga de agati tungu sabatini awamu na kinya nyallenki awamu ndain kutundi kafirun pallam pitakinga ni taranyima kuda ina tungunya tungu ina sabatini ina bonon ina hobonon tembonon di kini mani kafira hari kenga malungu yinu yemu kuda ingani kafiru kuda awamu ndana kinya akanya kemu wadi ne kemu wadi Allahumma salli ala badri kota lik badri kota maka nime asubono ahanken subu iwure situ wo mato halli ma ga takkan ngota bismillah ku kamusiki arsurota mido siko aba besu tanga sinu hilli baane ani ka hanu segi baane ani asu gumaro tagume tanyere nyogome yo me tumandi kunga sinu ko
wo me tumandine ñugomuku yo mo tumandine honu soro sikki honu soro naxati Allah fare ñimero soro sikki wo me tumandine sibane hamza doro soro naxati wo me tumandine sibane wa ñugomuku so kem mogodi amana hotre angen na yanka na hotre ya suya abun ni katib da rajopa hulani anda hulani an kuna me tumandike hulani anda hulani an kuna me tumandike ñogongu mum bane masa dugu na tirade ay parce que ikunna Allah wotuni da khara jihadin ya bi amwalikum wa anfusikum an yimi da na bure indai digana an na bure be gande no anda ba andu hwana mi tumoni na qoro himbe da amma gasla handai andu hwan kapana iga bire ñugune wa suka pami aso to kosre bane ma kebrenga aga be ka ko kam denga se bane na rankun kalliliga hornan kun kalliliga ken Allah wi ma ngutono sere sunti du suka ni to hoya nan din kallen ni ke sahaba no ni ay amma ken ngalle amma ken tunu ulani ya honi ke an denga tunari ولا يسر ويسرون على أنفسهم هم بيهوغا هدي إلا كني ما سبحان لدنا داي منه يكون بوسو نيكم وياد يهونسو بسم الله دانغن نبرن سما أنغا ورغ هاوي مندنا كما ماندي akaman jabin di aga dangani atingi Allah ngena aga jidin danai tibujine ya illi malikanunga iwo merabatu nu yankaindi anya wujine hila kempala anya wujunu sikiya kempala anya karawi ati Allah taala ma kembalikannya mbaganta na anya kalindi kembani kempale malika bani lawduna burun kana jango kemu wujine wujunu sikiya wujunu karawi ado ko sabura ga ason da munna ma hagi aganda tu nanti malika ngodi mana gajenga akan ta kanna konne kari ke sabura ranya kembal haqiqan ni wa man nasru diman manya ma ganta agri Allah nindini Allah be gani Allah taala ninda nanyani ayani ke muninda nanga malika lanta an kullanta haqiqan ni Allah yani diman nanga nga hakreta ko sabu nyagalin den sabu akillo malika num yankin bal haqiqan Allah yani ka ay mira sabu ndabari himbe ga wa nyagalin dini himbe ga wina sabu ni akhiran ta gundi ti malika num yankay bira kibi aga wuri hawe mundun Allah maka ya kin badri ila Allah farim pasubonsi sigan gono itikato blagara Allah faran toro mena ona hay o subhanan dayre goyi o sun tayre kono madina o kubi ga were o kunta Allah faran mun da dina kuma ona wara kurem palle na birenyu go sigindala anda lungoy anyimi anda koyawya kumbeni go siki abiril lakati yuran ta kun kanya na lo Allah faran kama kundo Allah faran nan diga Madina Allah faran ngene nak Madina yugon ta jama'a daga himmi rabu ne ke saw a la ilaha Allah faran di ma hillo de ke saw ne Allah faran ra kurem palle no sigan ngo kam me di Abubakar an ken na lo kapay gupen azib angin wo seringa himbe ga laran takin angai bagi watu ke bani ga na wure bani ani ko on tabun kiren tari ga na ko on tabun ayo Allah farin bani to re garosum ay himbe ga laran to hawe renga to hawe da yugo sagara kunna sibillahi
kaya ke mo gadi Allah faran kama sa ko kompe ni kunu ngade ay ani Allah nya gana kompe gadi ya hayyu ya qayyum ara Allah nya ga bi nya kompe gadi badri bito ya hayyu ya qayyum ni kiya da ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum asallinte awa ko ni sujudi ni aksinte awanya ay kitengu tuna ko ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum awanya ga himbe gallada aw tunani kisindi hoy aw kana himbe ali yuti gaja inga joppe tamani me sungora Allah faren do qura parce que wuce ga nan ngutin sinan diga hay kun abak ngana diga ngani ni aw sujudi ni aw man ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum tahana tahilla tasiga tanatandi kina gaje ni min digandi Allah bare ndi hayyu qayyum ara gaje ngi lingondoi utla isuru ore sukari suhage allati qasim birake bi ani gurgi hawe mun Allah ma Allah kiri malikanu ngi yankana ay kitengutu tanyugo mako hango yirene awo bagar da ko hango tuna saka kan ngati Allah bare ato kunu sawase Allah nyaage ato kunu Allah wanjabi ke kaman seren tate kemballe ange anati ke dinga kalle ke dalu wa ina kamo ko kappa kanu yenga dada yade kan ursamte himbe gam pakarenta ko ni an kanu de himbe go an sago ni ken sirne siremu Rasulullah kada sabo wotina Allah to sulu ko na kretiya Allah wa suko ni na kri an pajungo himbe kallo ken gana utun parce que yere munasaba ngene ya hayyu ya qayyum wala ina ngarnta ko ni al qayyum anyani sigi magadi nga sigoda bal jamam to maga ganyo ken to maga senta dabarenta ba yere munasaba ya hayyu ya qayyum bismillah rasulullah yangen nabrin simma tigo ngaw angun kufarini awa dundinga usabu dangani illa Allah taala ke qanihi qorene e wugine lo kamu sikki sere wo wugine sere la ira wi yiga logo may kem pakati annan tigo kem pakatinga kenni hi qorede nan tigo kurillakenga kenni hakarta ko ni kanan tigo sallendi kenni iblisa gollenga ibn Abbas ni hiya ko ibn Mas'ud ni hiya ko bakinda ni islam nun kanu ijote dakunniya awanna ki hamundi mbogonta Allah ko sagara tigo ngariya angana tigo bane amo kisini hakar la burenga amo kisini kannenga dakun torangura kebirenga tigo ikum pakendi anya nemanyi na kusunne undi kama Allah da kinyira an wati gono manka hanga ire baka maka an wati gono madaban ka cinga ire baka maka bismillah wa yunazzila ma'an aw gilli Allah ni monu khara kota Allah nya aga ji yang kandini awa kamma baka kamunni koda ina kun senunni baka hada senugo ya ahillandi ila shaytanin aw wece indi gandi baka ay asikandi ina sitinni aga sonno mungati dangana gondo sabarenga anna tandi tanunna sabati ay wanne kamuni tijige sabuda iblis Allah yu khallinga kana yu khallinga bila kebe Allah grati wo ngariya ko sabu ina kisi anne kamuni tampiyen do dakunga iblis akari sungu cewe cendi genno gondi serebe ga mawurun ku jamani antaga ba atla garna wari hakren iyo
aga ta godo allah eta ji ko ndagama kahir nu ngawdo jinnaga yo salli wadi ngandaki aga ta ganta salin nani aga sinne ananya mo goy worlen yo jimbay allah ko nunya ma allah honi jinga no ko be sine ni me jintar no har lengi badri no ko sine ni na jintar kaminda nyondai ki kamera higa be suru yanki baka janaba nga iblis wuce nde be ganiya kim bugiya isondo mun siti dade ja odo tungwa jinta kitene re jinta re allah gara jinkinoy kindi tungene igon no ko be ikunna itanye sinu hilibaniya wadi jama ko gabe itanye kebirenga senkulle ngandai antaw tanda aw chorne yo kamme ngari kundu amullenni tango sika kamana suro sin kaw chorne an ondi kube gani sigumo kebida kamme kiri ara kesusuro allah yukum surunde manade bismillah adi biren simma an kamanga farina wono kata malikan qay birakebe malikanu aywa iwono na allah hinkwa idi allah kebiri an gento gundiga an ko munde magga jangi on tagga jangi tude o qarawni gajangi mo allah ra wahayna katiya bismillah atinge ngew kappa agay malikanu ko adiga yemmu sabatinni kunga tongondi adi dema ani nyagalindi wajibi ngo kanu yenserini yemmu sondamundi nga kafirago era gajangi yana kamo gajangi amo kompai aga katundini kannin kammu kendi yunkulani ngo yunkulan sampana aga katundini gilli kafirinunga o gani godai anda kannin kammu sampa kendi yunkulanga makare kanne ngo kutuni na goda nun sampa doron goda tan kalle walma kitten kalle angana doron wuran sampa anda kuti anda ka halli ganade anda tamelli ganade anda kose yimbe maganda muti hankantare de angana tandro men ka sampa aywa aranta yi duri gana nan sigi aranta ka daba ligana kari kibira de gajo ngina kundu ya bismillah ذلك adi gebrenga kiyanga ngate be hegara kafirun kita asabu ngene kafirun ko ira allah taala sori adi fare yemmi biga aga allah sori ni adi fare allah taala yanga ngata yakoten tunganyani alladhi faren sori sogan ذلكم ta'anga nari adi alladhi fare ana kuntika sori ngandari tan alladhi faren sori anambe ibra allah nta batini faren palle anta sogini faren palle allah bani ani o kamaninga kada o yamari ti faren daron ta kuma ara dunga ello i dunga yendi ni bati ello abati yendi ni kanu ello ayamari bati yendi allah di fare kimo ko islami maka allah yimira kinyi ko qur'an di sahaba nunti badr kota angodo yugo mbatte kahiri yugo anga hamana bane ayon golango yernan tangure aga o me aworni ka hanyina sampa anga hamana aduro mun yerne aka hango yerne ikum mai gara kemmo goto ma aya ngari ila famu jaja malika nuni kamana nya allah fare bira kebe allah ga sidang malikan liti kem pakati allah fare ka hanabu ati shahatul wujuh ari kitem pakat singa ada siri ko timise sere ma to kahirun ni wugine sere ma yugo garanya rendi ma yugo garan nunendi singa o sere nya galdi ka jallanga maraha he buna he ngaha abuna da kenna ngorade
kiti haka bane setro mo jobane Allah di demade inda ni Allah farengara ko mo aw ko nyaay ga wo kahirinu ku sawranga kumbani gani gajangenga lenki nelle Allah faren bugu sahabanu nga badr qurayenni wanda me kita kumbani hulani o kallayre kumbani hulani o kallayre tanyere serebe ga karade aranyara su tonko na su kara dingiran ko ara asu yillenga kare sahabanu tira korosi agati himbe o kallana ko be su kare no ko كأني أنظر إلى مصير القوم أو قيني عايقة إكرارا ورا قياقا بسم الله ذلكم أغدنكم فذوقوه كيمي كي خراتم دي وأن عذاب النار الله غرق لي kingari yimbe nyanga katenga للكافرين kengo kafirun da kina dunan kallenga malika nun sampande aro senna la ga yagendi la gara kallendi yimbe nga kengo no يا أيها adiya yemmu benu kunga to wonne illa anda konnu ngemalle mawo kunga kafirawo ijamantenga ni yakuma mena ngabo igabo mo buru mangoti ni kurumuna yani kahringa nagabo mo islaminu allah utina gada فلا تولوا الادبار كما غهل مندله ati yemmembe kenganda halla koy kafirun wa ken kodanga ni halle mundu إلا متحرفا maganta andanya aywa illa nay gajange tuwaku sabu dangane حيزا wal makhanay إلى فئة katta jamay قد باء tebrenga ken murumo kono hilli halle ken murana koni asage بغضب ke butu yaqore الله gilla allah taala أواه kuranan taw dingranga kenni jahannamay بئس المصير daga no kumbono kinga jahannamay de ke bidaga nanguru konninga kuri koren kota kenni kabayra nyugo Allah ganda golle sukon qur'ana ni na jahannama loyen kona tokay kemur ni kenni kabiranga islaminu konnu nagabu mo mawu anga nawu kebrenga jahannama loyen na halle mati wuru mo no hilli yaga ngure wure nyani mi haqiqa ne wure at-taharruf yani naqaqan taqum bangandi an konninga ado wure anda wuru dambate wakati kebe ahan kan su godambate anna kuge bakakane kinda kingan kinkane an to ka halle an konninga an pal an kane an sago ngadi don ga nguru hinade yo ke wuriye ke be onde wal matahayyuz ila fi'atin awa suru wono kun kitayen tali kebrenga anna gudon ta hunya kunga serebe tuinde ga he ma serebe garando hoyo mo suri anabuguna la garabundi ngina hulani burni ana butundi magara munendi ana bugurni ana bugu inara kariga honni ana urakane ana urda batte kinga ni aro honu gemadi ngewo here yana na bugundi ana kinyona ka hadi anda urakane anda kinye kunga bane o bakana kori kembi de basiya don ga nguru kona de kebrenga kon diga mu hilliya ure sugani anda here ni wa kudu kahiri ngura choradi ken so kedi anda kalangen tuwa kane o anda kummen tuwa kane o anda gumangara kane o hojugo kone ana anta sorno manga na wu ngalla gar so kenya ngalladi kebira ken so hidi basi o kenni bani oti jama qore o jama qore ni manimi o kebrenga diga mu ngorni koni ken kadi digam bangan tinga yalla men mashhurunga islamin nganda kinye wuginu tamido hilya kendi hari duna su gananya kahiri i hesina ga sukalliya
uruyen paramjeni honu da hakan yo kan take baka honu da hoko ampungu ge akyani digam bangante bismillah ولم تقتلوهم كبرنا صحابة نيا مثلا هلان كري هلان كري التي حقيقة دي أنكم مي كري دي ولكن الله تعالى قتلهم أياني كري بدري إذا أنكم دي ما حقيقة دي أمي كري دي الله ني كري وما رميت إنتي الله فاري كم عليك كتير بقى سينغ ناز أجوه wujine sere ma to ma garo himbe yage nan ko ni ati ma holamin anke ma ya ngulla bila kebe angari gulla ti ko cenga ولكن qasa Allah taala ayani gulla ti nyandi ndenga Allah na nyandi ya wakin on sagi katta haqiqan aha kembal amagira go konni abbe gunte he badri kota hulani bugu kungari kallunya kundu kebiringa asorobe medi hulan kari asukon intengu tanyere ke serenti di himbe kallanan tu indega he atu qammo akoni ade kimor akonne basintai ga Allah ganda se to majaz awarn to ka haqiqan ma wajjatani Allah fare mu uzanun di tikiti haka bane sero awujin sere ya gandi ginda ga ma yake okonni nga muhalin yin haqarendi Allah be garanya haqiqandi aranya koda kanya himini aranya Allah farinda wa kebringa majazin gonne bi basi mi Allah wasagani katto haqiqan yani ku digamu yimbe ko ni na majazin do haqiqan su ko da digambane no gondi keballe antakini hikoni mo dew wasanga na haydigamin kun mo me gurje mbanga denya wadi kammo jamaa bayna nafyini wal isbat ara qatan dum billi ko ara sabatin de bani qatan dum billi digamen ara sabatin de bani ke ngureni kinni muhalimi ba diga ngureni mariya ara majaz nya koda adu haqiqa agati ti izra maita adu kenni wona anda nyayo ay med bila bangara adu kenni wona nya aken ngai tamanya ba haqiqan ni Allah ne gullanda nanga haqiqan ni Allah na kiyendi bisu yaringa angande angara anke tempa kana seri ngana wujine sere woni nyaga melukin su yarandi kiti haka bana sere hada marma ko pankanta kendi de hada marma ko to ko takendi ancien takendi ibra kenkinye ti hiqrqenda Allah da kinyanda la ke digami ko nemba ne lakene dron kenni anda majazin ko anda haqiqan ko Allah no tuindi gollenga adu ajuku Allah kami mosre bismillah وليبلي المؤمنين ado kuda ina mu'minun jarabi yagilli tungahunga awaken sirengani ni kuku mo sirenga kinne kanima kinaburu gore ya sukita inna Allah ta'ala digamu mukananyani la alan tuananyani ذلكم adanke kuye وأن الله atunyani de ana tugarnande Allah موهن akenyani lahun nindananga kairun pere burenga إن تستمتعوا kebrenga ara himbe kini ku khair do nema ara jatida aw sagina kari nang sagi kata kahirunwa lan tigilla ganda aywa de mai aganda de mai mundinya قد جاءكم aywa الفتح de man dem paigare agati ke ko tanga sogobanga Abu Jahaliti Allah okudu Muhammadu o bendai o gara katin kutu o bendai o gariti hoy kentu intega he lengi sogoba ga anna kem palaki langa ne londiro Allah farina oku odo Muhammadu himbe ndai agara katin kutu himbe ndai agara golle be tu intega he kebule ngal lengi sogoba ga anna kem palaki
parce que kem maga muhammadu na qatin kutu abu habankandi ni mare mun togono ni habanu dina nun togono iya kona abu nega abu ti doy aga digal lagare nya gem lagare kona kare agum kinye muhammadu bakenya ngunda khairinya adu hinay Allah gana togono aga na tawo kine muhammadu ya makka sun halakin kin kota mi himbe go kane Allah kinto akinna ndiga na non to ama a worna ga nyire yow yana hoy qari u cinne no gonde kin aridu langa so Allah ral adiga men sagande aganda ni ara wasay mundu kebirenga hay ganya sade kompala kin an gina khatin kutu ara Allah faren toro na dungunun toro ni na burumutu ni hosutu ni kata baka debendi aga so ho ni nonga bismillah wa in dandahu awa kem palle kahirinu awanda hati Allah faren ga janginga fahuwa nampati Allah faren ga janginga kinyam pasamunta aga dangani le kara hayna tono kita wa in ta'udu aganda sagi tawa Allah faren ga jana in a'ud o sagene qarina dema iti jamanga maga wode jamanga naga bo akana tade walan toniya allati aga jamanta harbane surno aga maga anda gabu muharbana taw surno walau kathrat ama gabo ay haraga naga bo wa anna Allah taala ma'al aw mu'minin kapatu ndanunga Allah go kappa ko mebe ti idane do demandenga ta horon tay kamanga de yo imaku diga mo amugo indi ga ke famu gilla ko da ni Allah faren to kono imaku mu idan bo soronde sunya wondi go tambon tugadi wondi ga ni doru wona kenye imam me kita no qosu mi ya do wuye nga sage honeni yang kamo wudi yang kamo lahazab yang kamo imam me kita no qosu mi ya do wuye nga sage ginde gara ke fam aganda hata yam paso agada aganda sage na gaja o sage na dema aganda gabu mo aga gabo inta hosorno basa alla wodi bate aganda ke fam amin kam nan to kono de bismillah ya ayyuha ya yammu beno kunga tongonni an kunna alla batu adi fare qita'atu كم الله دا أو الله كم دا أما أعبد الله ورسوله أي العبادة لله وحده من الطاعة لله ولرسوله الله دي فارم بطل بسم الله ولا تولوا جاء سيدي كما الله كوي بكا الله يدي يا مريم سوغين دي والما بكا فارين الله يا مريم سوغين دي ناني أنكونا أغاتروا القرآن دي أغاتروا واجون دي إن بيندك كو خركين دبار دي ya sai da an kunna maya ko yin mu'amme igatini wada mugu an kana ni kuma inta muku basinte wadi ni tai illa kafan mu kam wadi nafiqun mu kam wadi ibn islamin kamanya kam wadi ngati nda mugu mukinni manna ko ntanda mugu an na mugu honda bari hata ndiga ndai anna to kono ya mare ga ndai annan senya di ganda mugu nda mugu an to bakai muna harin juku kahirin juku bismillah صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم arna timma mosen ko ya arno kanda na arjanna kinoy nok sini yimbe ngollu أن خير كنوي، أن خير هو كنوي، أن بركة كنا بركة هو كنوي.